bakise imbeba ebyiri two rats ese mugenzi imbeba ebyiri bwoko kika turebe mugenzi mwe mwitonze byanga byakona muragasobanukirwa kuvana gafashe mu two rats mugenzi rat ni imbeba cyangwa rat ni imbeba ako nagara amafuku isi mugenzi ajya kuruhande gusa barabaganiraga bavandimwe ebyiri mugenzi gabwe mugenzi ati muvandimwe gose imitungo yacu rero yegereye wicuruza nago bikeme kugurisha imitungo y'umuryango gose kananje neza mwitonze muvandimwe mva kubwire. What I am saying is that it's good for you to be selling our father's land and property. Like that. And what do you mean by selling our father's properties like that? I sell what belongs to me. And sell them anyhow I like. Because our children and grandchildren will need those. They'll benefit from the practice tomorrow. Listen. You have nothing to say here. Me? Get out of my house. To say. Niba wajanga kuvuga ubusa aho kuvuga ubusa wamvira mu nzu gatumuka ukagenda toka mbere yangu shenzi ngeze ragukana petit frère ngene ngeze ni grand frère mugeze barapfa imitungo ya gose yase yabasigiye and that's what demand umva nebye bikwiriye share according to tradition birone kana tugabana imitungo yacu tugende ku buryo bw'umuryango wacu base katubikore ako nake utangiye gusara cyangwa sigaye nk'ibimogi nisiruduwiri ni muri tureza kuzakurenze umwe biki that you take kubera ko sigaye nk'urumogi unyibe tukangura urumogi ntabizi nibiyoga byabye bimwe bitango ni nuza esperanza biragusaza stop your brain nisigaye bituma mu bwonko bwawe bwose hashukura ugasara ugatubagira ukagira bicunga inyoni go ahead and say whatever you like. But I still maintain. Umva vuga cyaka cyose gusoma mubwiye ikintu kimwe. Father's properties are for sale. Imitungo yadatanga imitungo yo kucuruza cyangwa kugurishwa yiboneye kose. If you die tomorrow your children will need. Ejo ushobora gupfuka sanga bana babakeneye imitungo wapfuye itagihari. Chineke. Yesu Kristo. Nelson. Njewe Nelson muvana. Want me to die? Ukeneye komfa utangiye kunyicana rafa. All right. Sawa. I'll see who dies first. Kuko ufite nongo nzapfa. None gatari hagati nawe niduzapfa mbere yundi. For you to die. Umva nago mvuze ngupfe. Only citing an example. Kandi niba apfa rwose na kimwe nakunka ko ntago natanga urugero rwo kushaka gupfa birashoboka kandi ndetse cyane ko umuntu yapfa. You are citing an example. None uratanga ingero zijyanye no gupfa uzitangira kuri ngewe. Ufite iki se? Yamuye. With me. Am I sick? Ndarwaye example with that umva kuryo watanga ngero zo gupfa ukazitangira kuri ngenje ubonye ndwaye cyangwa kuko nta ngero zo gupfa soka get out of my house vanga aho ugende toka mvira mu nzu watanga ngero zo gupfa yo kusanga handi bastard mushenzi nonsense umusense gusa rubbish umwanda rubbish can you imagine usheri muvandi nako mumada imagine shamu kumugare nkunda cyane can you imagine that te fotoramo Nelson murumuna wawe ale maravuga ngo ndimo curuza imitungo ya data no sense that him kira kigorye gusa no sense that him kiri ya mushenzi me how to manage my father's properties akaza maze imitungo ya data ajya ngo data ntabwo ngiye yambye nko nawe yamubyaye is giving me money aho kujya ngo mama amafaranga nyifashe uhagaze ko ndi umukene nyakujya mba mu cyaro ba mu mujyi nyakupfishwe n'uburo bw'imbata to buy cars erega yigize umuhanga pose for me none ashaka no komitera mujye gukora ashaka kugira umukuru w'umuryango Musheri. Haven't I told you before? Ntabwo nabivuze mbere hose. Something about that your brother that I don't like. Navuze ko ari byinshi kuri mwene nyoko nakunda muri umuna wawe. He threatened my life. Uzukaje ankanga ngo ngiye ngo nzapfa. He threatened to kill me. Arambwe ngose ngo nzapfa zanyica. Ngeze rwose buyara abantu vuga ikintu ko kiri bakumva rwose ukundi ko abishaka. Avuze ati ubushobora gupfa abana bagasiga mitungo. Mugenzi ndabyumva mu buryo bwe n'umugore we. Just like that. Aravuze ngo ugiye gupfa ngo azakwica. Sheri. Land matter is a serious matter. Uzukubya bivuze ko biri seriye burya ngo umuntu umunsi agutunga urutoki ashaka gutunga inkoni biri seriye. Biri seriye. Talking as if you don't know me anymore. Uzukavuze ngo hajya ngo ntaganze ko nge ndakaravuga rwose nyifite umujinya muri Andranzozi. With all his money, amafaranga yose afite ngo amubyimbe amamuri atuma yibyimye ku bantu. Agiye kwicuza ngiye kumuha isomo. I'll show him who I am. Ngiye kumwereka icyo ndico aho mbere ibamba. Now because me Oriyako. Asheri ngiye rwose ngiye umugore wawe Oriyako. I'm not ready to be a widow now. Rwose ntago niteguye gupfakara nkabura umugabo nkunda. Ubwo se uvuga ibyo vuga ni. Ni imbere akabira akakusanga wisaba mugani Sheri. And I
We are going to the farm. agiye kubona hagati yenge nanjye ndifite kwicunda isasa Spend all that we have from the farm. abone icyo ndicyo Just education. maze umwereke ubuzuko data afashe imitungo yacu yose akayimushyiramo kugira ngo yige azatubasha none twese none kutubanisha. Anything you want to do it now. Sheri ko byose ushaka gukora cyose gikora nyenye nkuri inyuma Just take ndagushyigikiye rwose ko ushaka gukora cyose wihorere. Nelson. Nelson Threatening to kill me. arambwe ngagiye kunyica araza kumbona. Ndetse filimi iramenye sabe na kindi nyoza mvanwe mukuru rwose atayasayoboka rwose abapfumu atanyoza kuba rwose yakweza imbaraga zidasanzwe z'abarozi n'ibindi nk'ibyo bya hafi aho ngaho abazimu n'ibitega mugeze kuri murumuna we mugeze ndebera filimi mugeze yavuze ati bishobotse wapfu gasanga abana bacu basigaye n'imitungo bafite undi mugeze abyumva mu buryo bwe do arabyina mugeze amaraterekera kubwa murumuna we. Nisi mnyo sanga abantu gose batarizo bavuga ikintu ko cyaka cyumvuka bishaka bitewe nuko yimereye. Atushaka gupfuka sanga dusigaye abana bacu twasigiye ubusi ndati wapi ushaka kunyica. Tayari. Jenzo Nelson ibereye gose afite umuryango Nelson. Mugeze gose Nelson ifite yako nabane ebyiri ngabo rwose nabane ebyiri mwe utawusta iheme na kino dokidiyeze. Gose afite n'umudamu afite umuryango neza umuryango gose wishimye. Mugeze agaze gukora ahanga ku ruhande hari gose urimo kuba gose yaterekera hejuru ye amwoherereza bidakwiriye. Mugeze hakuno rwose ungaranuka cyane yaterekeye byose bizi nibyo abantu mugeze rwose bisi ntibanyurwa ntibashima. Umugira inama ati uraneguye. Rwose hakuno rwose umuryango urishimye. Ni madamu na sheri rwose n'abana babo. Rwose abana ngabo. Bana bangeje mufite kujya ku ishuri. Kubyina byaranye papa we ya. Papa banza turirimba indi ndirimbo mwe rwose n'abana beza n'ibyana bishimishije. Okay nacyo genza nako nza maze macho myenza ko yaje gutwara ku rwose umwirongi wase frutu. Rwose muzana frutu amucurangire frutu nko babyita mu ruzungu frutu. Muzehe arayumva. Nelson mugenzi Nelson. Asa bacangiye ndirimbo ra. Bashyemo baramushaka cyangwa baramujyanye. Rwose bacurangira abyabona barabyina. Rwose n'umuryango ushimishije nta bucura nta mfura. Nelson. Bamwita Nelson niwe nyango mujye gusanganira. Ngeza mwe zabazimune muri munawe. Filimi raha. Dise mugira inama mubwiza ukuri. Undi bigeza byumva nabi. Turabana shaha. Dore inyuma. Dore mugeze barashimishije. Bana bangiye ko indi ndirimbo mujye kuryama sibyo kandi karirimbo kamwe. Muriteguye mugeze rwose n'abana ebyiri bashimishije. Mugeze ni abo na aboyi. Nako ni Bobo na Aboy n'abana ebyiri. Send off the white men in those days when Nigeria. Ajya ko ari indirimbo twari turirimba kera gose twirukana abazungu bava mu gihugu cyacu mu gihe cy'ubukoroni. Before 96 wavutse mbere y'icana na gatanu muri za 60 turati yego. Is your mother making me look? Rega bana manje ndashaje nuko umubona maze gutya. White men were all over me always. Abazungu twarabanye badukoloniza barinda bana banatawe wabo barataha babongereza twe turasigara. Personal friend. No muntu babarwanye nambara yo kubaca mugenzi gose sarashaje. So, ngeze uzari umusirikare yarwanye n'intambara gose intambara zo kwikora mu bukoroni. Tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose we mugenzi baririmbaga gose bibohora. Mugenzi kari hakuno ku ruhande bamwoherereje nama diamond ibitega mugeze mu mahembe arakora abyoherejwe mugeze na mukuru bavukana bavindimwe. Filimi raha mugeze umugore ratabaje bazana amazi badaye ko mugeze batabara umugabo ameze nabi gusa birimo kumuniga amazi nta kintu amatakaje y'imizi nacyo bitanga byarangiye mugenzi mugeze ko Nelson yapfuye. Filime yiswe imbebe ebyiri Two Rats. Aracyari mugenzi Junior ubasobanura Junior da Prime mugenzi basobanurira katurebe. Mugenzi ayiwe birababaje rwose barira nk'abanyarwanda ayiwe ayiga data ayi mama rwose birababaje. Ayiwe rwose ntacyo navuga hangaha. Ayi mama rwose birababaje mugenzi bapfuye ubuse rwose yapfuye bakiri bato mugenzi yabaye nta mugenzi atanya ko rwose inama y'umuryango gitaraganya mugenzi bavuga ku byabaye kubwese ko bw'urupfu rw'umwe mu bavandimwe b'umuryango.
all your explanation of what killed my brother. yewe muramu wanje ni gute unsobanurira ikishe mwene mama ngo ngiye nkemere Actually, urabeshya gose bashinje umugore ko ari wishe umuvandimwe wabo munyamuryango umwe because my brother was not ill. mwene mama yari muzima nagwe yari indembe none ni gute uvuga ngo yapfuye ngo ijoro ryahise ngo yapfuye urutungura mugeze wiko bamwishe tuzamuzi tuzi uko byagenze. Sons of Umwanyem. Mu muryango wacu abana ba umwanye mu bahungu bose nari mujya pfuka n'indwara z'amafuti ngizo zamwishe Mysteriously without a reason. nawe ujye upfa ngo apfa bitunguranye adapfuye hari impamvu imwishe. And all you have said here is quite unacceptable. Rwose ibyo uvuga hanga byose ntabwo twe nk'umuryango tubyemera. Even the single one. Nta jambo nari mwanga avuga ngo turyemere kuvugisha ukuri urabeshya. Put it to you. Byose bigaragara ko bamwishe. You have a hand in my ubyanga byakunda ufite icyo wakoze mu rupfu rw'umuvandimwe wanjye. Njyewe Uncle Ndukwe. Undukwe. How can you say that? Niko tavuga gutyo. He was my husband. Rero umugabo wanjye nakundaga naba. Wamaze. Ako nanjye yari muri umura wanjye. Ndukwe. Undukwe banza wumve bitongana. Ni iki se kandi wowe? How do you talk like a child? Niko tuvuga nka umwana muto umva we. That is talking like a child. Nawe nyitondere uvuga nk'umwana njye ntago ndi umwana unyitondere. Too soon. Umva ibi ngibi bya muri wanjye wapfuye. You are the person who benefited most. Niwe muntu wajya guprofitira kuri mwene mama ko yaragutunze watunze n'umuryango wawe. He even trained your first son in school. N'abana be mashini wajya bahirira minerivare. Ndabizi. Nelson was a kind man. Nelson gose yari umugabo ufite umutima mwiza yafashaga abantu bose bamusaba. All of us. Twese sanga yajyaga twese dufasha nk'umuryango. And that is why Niyo mpamvu I am saying we must be cautious. Gose ni duhubuke. Seeing his wife. Nta mpamvu yo gushinja umugore tutamaje gushaka impamvu zifatika. Twitonde. We cannot carry an elephant on our head. Ntago twashyira inzovu ku mutwe wacu. Use our leg to dukoresha amaguru yacu ngo tuyijyane. I don't understand what you mean. Mvije uvuga imigani nagusobanutse. Cyo mvuga ni all I am saying is that ngiye cyo mvuga ni she killed my late brother. Byanga byakunda uyu mugore yishe muri umuna wanjye to inherit his kugira ngo atware imitungo ya mwene mama. It is not going to happen as long as I'm alive. Nyiri muzima ndarahiri horaho ndakambura data wowe wishwe n'uburoro bw'imbata ntago nabyemera ko mwene mama apfa ngo ndekerera aho ngaho. It will not go well with her. Kuko mbwa ntago ko biri bugende. Please, Papa. Ndabinginze. Nega kunshinja ibyo ntakoze. My witness. Rwose Imana ya mbere umutanga buhamya. My hands are clean. Amaboko yanjye rwose arasukuye nta cyaha nta maraso yigeze akora. Can I kill my own husband? Ni gute nakuca umugabo nakunze wari umugabo twabyaranye abana barenze umwe. Urabeshya. That's what we are talking about. Nicyo tonyine tuvuga. Ubanza wumve. You have to prove that. Nagira ngo ubigaragaze mu izina ry'umuryango wacu twese. All the elders here. Hari abakuru bahabicaya. And by our tradition. Dufite umuryango wacu dufite umuco tugenderaho. Where by our ancestral. Iyo rwose ugaragaza kutabeshya ujya hari imbere ugarahirira kubazimu n'abakurambere bacu. That you do not have a hand. Ko utegeze ugira ubwose icyo wakoze mu rupfu rw'umuvandimwe wacu. At the swearing, you will have to pack all your things and go back to your kinsmen. Kandi numara kurahira urafata iminsi irenga magana ngahe ugiye butashye iwanyu makijya uzagarukira. Yeah, just 1 year. If nothing urafata umwaka umwe wonyine kugira ngo uzabone ugaruke. You would have proven your innocence. Nugaruka uri muzima utarafe cyangwa utarasaze ufashwe n'ibisazi bigaragaza ko utabeshye. Uzaza yongera umutungo w'umugabo widegembye nkuko byari bimeze imbere hose. Yanze bafite imyumvire y'ubwo se imiryango yabo. Umugore arataha akamara umwaka yarahukanye akazagaruka mugenzi umugabo yarapfuye rwose namwe ufika yaraboze. Elders of Umwanye. Umva rwose meke mbabwiza ukuri yemwe bene muryango wa umwanyemu. I did not kill my husband. Ntago nakwica umugabo wanjye. Besides, I'm a Christian. Ni n'umukristo ntago nararira ku bintu bijyanye n'abazimu n'abakurambere. Urabeshya. Christiana. Bakwita Kristine ntago yitwa ntago uri umukristo. Not a Christian. Ntago rwose Kristina bihurira ntago biri no kwitwa umukristo. Rahira. You must swear. Ugomba urahira atazaka kuko nuko rahira. Rahira imbere baziye bakurambere. Umva mu muretse ariko. When a man dies, tuzi ko mu muryango wacu yo umugabo apfuye, according to the customs and traditions, tugendeye ku migenzo n'umuryango wacu n'imyumvire y'umuryango wacu, the wife is given 7 native weeks. Umugore ahabwa ibyumweru 7 bikurikirana nta na kimwe gisimbutswemo. Kugira ngo abone asa umuryango uzabone wicare uganire kucisha umugabo we. Weeks. Afata ibyumweru 7 ngo abanze yigose abanze araruhuke. None mwebwe why is this one? Kuki uyu nguyu we atahawe iminsi yo kwanza ngo rwose umutima utekane? Kubera iki? Say shut.
Rwabukamba witonde wimurane wazana ufite baho muhuri. Have any other thing to say? Niba udafite cyo kuvuga ziba. I am beginning to Genzi be. have a hand in my brother's death. Ubwo nawe babanza mugende mama mu rupfu rwa rufite cyo wakoze murabanza muri mu bamwishe. Barabaye batanya gushana mu nama y'umuryango. Gende cyamwe na nyoko. Wamwishe ko bigaragara babanza ufite cyo cyuzi ku rupfu rwe. We witonde. Mwicare. As the eldest member of the mureke ngere urushasha ngiye mvuga nk'umushaje ukuriye umuryango woshe. and now take charge of oath swearing. Ndiwoshe ngiye bijyanye no kurahirira imbere y'umuryango n'imfura z'umuryango woshe. Custom and tradition demands. Christiana mko. Come here. Hagarara hangaha. Kneel down. Uce bugufu upfukame ndabyanze. I say come here. Haguruka hagunyukwa hagunyukwa icaranga upfukame urahire. Jahanga urahire ndabyanze guca mu muryango haguruka urahire haguruka. Jese bena kindi. Genzo yabizi gose ngubu ukagiragwa neza. Jese rapfukamye arahire. Afterwards you must drink from the pot. Goshiramwa amaje ari mu kabindi ni butica umugabo birakarakara. Of her hand in the death of my husband. Let the great Obulobo strike me. Kandi urahire uti niba ngoshi nare gicungura ku rupfu rw'umugabo wanjye ndagira ngo ushobora kuruja wacu wita umwonyo with madness. Aje ankubitishe inkuba y'ibisazi n'imizimiri y'abasazi yose intere. Rest of my life. Nzabe umusazi kugeza igihe nzapfira ubirahirire imbere yo kunywa kuri ayo mazi. Say it. Bivuge. If I know Niwe gose mbizi. or have a hand, Kandi ndagicungura ku rupfu rw'umugabo wanjye. death of my husband, Kugira ngo apfe. let the great Ndasaba ko abasokuruza bacu arimo umwonyo. strike me with madness Banteza rwose ibisazi mu mutwe. for the rest of my life. Kugeza igihe nzapfira mugenzi yarahiye. Genze bena kintu mugenzi ukorwa. Genze baramushaka ashaka ko wishe umugabo we. Mugenzi ko tuzi uwishe umugabo we uwari we katurebe. Bamwise rwose niba ari undekwe nguyu rwose mune mukuru w'abanyakwigendera nyakanyabamwita kanyandikwe. Mugenzi amaze yanyweye n'iby'umuryango. Naba mugenzi yabikoze ko bikamuhama arasara. Atabikoze baramureka. Filimi iraha. Mugenzi wapfuye ari umukiriya w'umwitaga Nelson nyakwigendera. Mugenzi yabaye nta kindi. Mugenzi wa mugore yari yirukanywe agomba kumara umwaka wose mugenzi ataraha ngaha ari iwabo akazagaruka kumenyeza umwaka urangiye nagaruka ari muzima zongera mugenzi ahabwa imitungo y'umugabo we. Mugenzi yabaye nta kindi. Gose mukuru w'abanyakwigendera kanyandekwe gose yaraje akone kanyandekwe gose nzoje kuba yayitaha. Mugenzi abe ari mu mitungo ya murumuna we mugenzi ari umukire. Apfuye mugenzi asize abana babiri n'umugore katurebe. Twe tuzi uwamwishe ko yakaje muri petit frère yari umukire. Yari afite ubutunzi. Yakoze mugenzi imitungo ye bose baryamye badamaraye. None mugenzi bamuhoye ubutunzi bwe. Arabyimba mugenzi ni Bingara frère kanyandekwe. Ko kanyandekwe yakaje. Yishimi by'amake mugenzi atakoreye atavunikiye filimi iraha. Mugenzi gusarika mubabwire mu byise mujye mwitonda. Gukunda ibintu utakoreye biricisha. Niyo mpamvu umugabo yivugiye ati inzira za bugufi zisha abana b'imbeba turamuhakanye. Uko niko bimeze. Rwose inzira za bugufi zisha abana b'imbeba zose bazomurira ku icumu. Kwifuza utakoze ni bibi. Benzi ya mukuru we. Nako Benzi ya murumuna mugenzi Nelson nyakwigendera isa abana babiri n'umugore. Mugenzi umugore Christine bamwirukanye abagiye mu rugo iwabo. This is Lagos. Ahangani Lagos. Mugenzi winjiye mu rwa mukuru. Mugenzi ari Abuja akaba na Lagos mugenzi ni imijyi ibiri rwose yo muri Nigeria nko mvango hari Kigali na Butare. Byose ni imijyi ikomeye. Abana barasunikwa. Nabane mugenzi Bobo na Aboy. Patience Ozoko mazina nyakuri. Abana inzu yakaba mugenzi ari inzu yabona nyina. Barahabwa shano kubajugunyira shamutereresha. Nabana mugenzi bikorere. Bana bato de ukuntu bareke bukanyago. Ubwo disi nibyana bitoya. Disi byana bishimishije. We shira hasi kakaro fata biko fata hakuno. Shira ku mutwe. Disi mugenzi kubitangira ise yapfuye. Nta gose nta muntu wo kubavugira ntaki. Batajye mugenzi kubikoreza. Disi batangiye kubikoreza ku mutwe. Disi bagenda barira urupfu rwase. Ziba cicika. Funga umudomo. Want to hear him? Cyane kumva urushyi cicika.
tongera kuvuga wemva imbere isi do mugenzi kandi abana bato ni grand frère na petit frère barabikoreza bagenza karembo karavuga kati Imana umunsi umwe izagufata God go catch you one day yemwe muhemuka mumenye ko mugenzi Imana bari hafi kandi mugose murarye muri menge disi kandi josi ryaravunitse karababara ni kapeni ka grand frère rwose petit frère arahoza dore ko namuhoze ni bya gikomanda numaze ngabyigiye yarabonye muri rambo cyangwa muri kabutura ariko kimu rambo rijosi rebe kiya gitoya uko cyakaje umukuru yababaye yuko yikoreye cyane kiramuhindukiza nuko umugorora ijosi abana bara disi birababaje disi se yapfuye mureke guseka mwiseka birababaje yemwe mwiseka nko gafanga mureke guseka birababaje Doresha genzi gicho kita osita iheme amazina nyakuri ni ihema ihema Doresha agenzi kimisi yakicumye genzi bana gose batanye kumenyera mu rugo mugenzi kubwira gose bari munzu na se wabo onkire ko bakaje mugenzi ne gose nababyara babo cyangwa bashiki babo ni impanga Push, excuse us. I want to watch Tom and Jerry. Yeah, I'm going to television to tell Tom and Jerry. Murabasazi. Miss a TV program because you're watching a film. Mvamwere kare muri abafilme uno natwe natwe tugezwe nako turebe television hari amabitente Tom and Jerry. Watch a Cartoon Network. When we are through, you go ahead and watch a film. Ukine gushya Cartoon Network afika Cartoon yacu nagira ntagati na murata musha filme zanyu muhongere murebe. And so what? Boy, go switch off that video. Aboya tanye van television. This is exactly what they did the other day. We wanted to watch a film and they said they want to watch football. Gambere mwana tutemo kwa filme tumushaka kumuvuga ko mushaka football none muraje mugatso mwoje mutwigenza umushaka iki. I'm going to tell mama what people are doing. Kandi nabwira mama wacu abahane mama nshimo mwanya akora iki. Report to whoever you want in this house. Umva iyi nzu ni yacu nagari nzu mujye mubimenya ko kwanga ari kwa data. Please you and displease ourselves. Yeah, mugeze bano barahaguruka. Ubwo sinzu ni yaso abanga abanyakwigendera nta muntu abavugiramo. Get me the rules. Yatashyiraho turebereka ibitente. Tom and Jerry. Shyiraho Tom and Jerry. Yewe. Doresha birakubagana shawo. Dore ukacu Feeling funky. See. Chika. Yeah. Gose babari mu byishimo nk'umujyi ukomegenzi by'abana gwa bazi bijya mbere. Naje myenzi bibabwiye. Yeah. Sasa kwenye ibintu byakabyininyana abinjiye ntibyabona ko binjiye iki kirimo kubyina kirikanga aba basetse murashinyika iki ziba ntabwo gira imico ntabwo nyoko naswa bakagisha ko ufite kwinjira mu cyumba cy'abantu bakomangiye. Look at our white village mat. Terega bikuru bifite iminungu ibwatara bagira ngo ni ibirenge bya Rexi. Biraseka n'ibintu imeze nk'imimetso y'imbata. Looks like. This house does not belong to people. Erega mujye menya ko iyi nzu ntago ikiri inzu yanyu ni inzu yacu. Yes. This is my father's house. Inzu yanyu kandi iyi ni inzu ya data wawe nyakwigendera. Look. What's your father's house? Yahoze ari inzu ya so atarapfa. Now. Ariko ubungo ni inzu ya data wacu kanyandekwe. Kiraseka. Data uzuko koko ngwa mugari mwasa baza basigamo ngwa n'ibimogi. Monkey. You stay here is only for a while. Yeah. Kwa muri ahangaha ni iminsi mike imakege mama acha zagarukira. Sometime you all go back. Mama nagaga muzataha iwanyu mu cyare buzinga jwiri aho mwahoze. Mari imyoza. Aracuranga. Yewe. Ayi. Yewe. Baragina. Hakurya. Hakuno. Yewe. Barukatasha. Na muto na mukuru bose nabanya amafuta ebyiri. Umukuru afite hakuno inyogosho ni insajya, umuto gose ifite ka ordinaire karinganiye. Iyo petit frère imbere, grand frère inyuma. Naone abana b'iki ni inzandiko gusa naone do. Abana batoya no mbwe mu myaka 12 bazaba bakora ibingana iki do. Yewe. Barabyina za sexy. Yewe. Shaho rw'imere do rumwiryo. Do kimeze nka John Paul. Kirirya.
Simbigenze gitoya. Mugenzi uzo batanye kwihitira bitangiye bugenzi kwakitirirwa abandi. Bataraba ngaba. Nabyo bazi. Mugenzi filime yiswe imbeba ebyiri Tulats. Aracyari junior ubasobanurira. Kadukomeze. Naho ni sura mbi. House. It's your house. Umva iyi nzu ni yanyu bana banje. Strangers in this house, it must be Bobo and that boy. Kuva rwose mukiri muri iyi nzu ni yanyu ahubwo abantu babize ngo batari banyiri inzu niba byana bibiri ngo ngo Bobo na Aboy. Two of you should not allow those rats to. Ni mukajye ngomera ziriambe bakugira ngo zibidegembyeho. Their late father intimidated your father. Iso abatarafajya yajyaga rwose ahambura soanya akamutesha umutwe akamuhora hejuru amusakuriza. We will not allow them to do the same thing to us now. Ntabwo nshaka ko bari abana namwe bahamura ko bajyaga so yajyaga hamura soanya amutesha umutwe. Hari kera. Kuluku base. Ibizimbe bagusa. Dushwiriri. Anyway. Aha gataho rero bana banje. Think those two, the two rats, they should pack into the boy quarters. Ndagira ngo ziriya mbeba ebyiri muziki mazu ya annex zijye hanze mu mazarara amapagasi. Maze mwege mujye mu cyumba cyazo aho rumwe mwirarira. That's not now. Why not the storeroom? Hako mama ntabwo bifite kujya mu zuba pagasi gusa bafite kujya mu stock aho tubika ibirayi n'ibijumba. Yes. Storeroom. I will show them pepper in this house. Ndanyabeka ko rwose ko ntare mugenzi wabo. Calling us Mbeke is feeling funky. They called you Mbeke. Zakosa ngo iki? Under fire that their mouth with their useless mother wherever she is. Uzukuru abana bayita rwose ngo ndikintazi ndikiwerewere. I will talk to your father when he comes back. Reka rwose ndaje mbibwire so tubaye isomo. Byenze ubwana bwari bwose bwacuriye uyu nguyu ngo mpagasi kazi ntacyo avuze. Yes. They will start washing plates. Reka bajye bose byombo ndatoya. Oya. Bajye badufurira imyenda. They will wash your clothes. Bajye bafurira imyenda. On this. Babasasira uburiri babavomera amazi. Anything you want. In fact, from today, Gwera uyu munsi. they are your house boys. Na pagasi banyu. Take one. Byenze filimira. Nya, ngose mwagabana umwe agira umwe n'undagira undi. Byenze filimira aha. Byenze bana duraho bari rwose ngo bahaye akazi kuko rwose pagasi akajya bafura bagakoropa bakanavuma amazi rwose. Bana ndikaitira I was washing for us there. Wash this one. Mugenzi nzu yari yasi imitungo yose ni yasaba kubyikwidegembyamo. Sasa bangabo ko bakaje. Nabana ebyiri ni impanga rwose za Kanyandekwe. Bavayo kubigenzi bahawe rwose bahawe uburenganzira ko bano bana. Mugenzi kuri Bobo na Aboy. Aboy and Bobo. Aboy na Bobo. Wash this on this for us. Mufite gufura aya makariso yacu. Makariso shana ndebere. Okay. Amakariso n'amasuti bafure. Birababaje kweli. Bleach in a room for you put to use. Kandi murangiza rwose muze no mu cyuma cyacu mukorope murasasa. Bacaho dore tayi. Kiri imyoza ni igikuru. What does this guess me say? Haka ya mashano kazi y'udukobwa arimo kuvuga ibiki. I can't take this from this village kid. Ibi ntabwo nabyemera ngiye mfurire aya mayize nshinze kazi. I don't blame them at all. Reka nje ntabwo nabarenganya. What I made their pants here. Kushira ngama makariso nawe ubwo nta n'ubwenge bagira. Do them like this. Reka tuyasiga hanga. Tina. Tuyasiga. They want us to wash the on this for them. Reka bakeneye ko tubafurira amakariso n'amasuti yabo. What? Show them the real washing. Tuzabereka gufura icyari cyo. Tuze tubacutse n'undi munsi. Filimira. Yaje kwereka gufura koko byajya cyari cyo filimi yatangiye sasa. Bwa mbere zari incamo cyo saza bwo filimi igiye kuba yatangiye. Nyemo bana gose ndagenda bazi. Iyo mbonye aba bana ebyiri bakoranye menya ko byajya byo kora filimi igiye kuryoha. Kumwe yakaje. Niba amapanzi azana yakora igiti nane ko yakoze intoki ze. Undi yakoraza na peteroli. Peteroli abana barado amakariso y'abandi. Amakariso y'imye n'amasutiye ibyana biraha. Do ni kibiriti. Abashenzi kaziga baratubonye baratumenyana gwazo ko tutari bagenzi babo. Ibi byananye ndabizi gose biriyamini yabyihagararaho. Ubundi mbonye filime ari ibigoryi bibiri byakoranye menya ko byajya ko na filime igiye kuturyohera. Nya abana nyina babo nambe kinafite ni Oriyako nyina ngiki aba bana nagatangaza bo ni na mikino bagira. Yeah, tayari ubwambere barabitwitse ko bakaryamye. What is this? Ibi niki? I said what is this? Mubyuka ibi biki? Muravuga skandi biki? No, man property. Eh? This is naked wife. So this is what the two of you did to all this. Ibi ngiri ibyo mwakorera amakariso yacu n'amasutiye yacu. I came in here to sleep, eh? Mwamwe yatwitse. Wash them maybe this. Oya twayafuze turayanika. I did what? Wasanga nawe nk'undi muntu waje arayatwika.
Me too. What should we do? What do you know? Asa ngiye gute natukanye nawe nabanyatunyatwikanya nyatwikiriki. Karabaye baratukana mu cyumba. Baratukana bose kandi basa baravukana. Hasi hejuru, hakurya hakuno. Iki ngiki kirimo kiramuvanamo ijipo. Ikindi kiramuruma. Ikindi cyaramurumye. Firimira. Random. Wamushenze ndagutera. Easy about you will see. Karabaye vanemo Vanessa Chakichan Chuchwanga. But this is strong. Wanzu ko imisi kose dusigaye dukomeye. Another one. Ubonye kurimo kubisugana mu kubisa mukora mu ikariso ndi mpita muvana ijipo. Wanjye namurumye. Byana biranga. Nawe ndebere. Kubita mutejido. Abagato biramurenga. So I was reading on the ground. Onde mitano mutumu kumushinga ryinyaje ngo ndi vampire muteye kinyo biramurenga. My friend, Filimira. Mbasha. Clean that place, bro. We kuburaho ngo neza mu mutwe na umugabara n'umugome ni se wabo undebe nyacumvishe ko yakaje afite kuno urutiro remene ni ribuyu we mu rutwe kubura ngo neza kubura ngo neza. You arrange that seat well. Papa, if we're going out for the meeting. Papa nakojya mu nama. My precious. Bana banje. Ayibesha. Mugenzi nise rwose agiye ngo mu nama. Papa, I would like you to buy a dog for us. Papa nshaka ko zatugurira imbwa ebyiri mu kumusa wacu wa anniversary. Present, yes. No, buy two. Oya uzagura ebyiri papa. Wait. Memoretse. When is your birthday? Harya anniversary yanyu baryana. Papa nakwibuka. Tujya anniversary tariki 27 z'ukwa kabiri. Anyway, it's alright because September is still far away. Asa naco niba mugira gose kumitari mu kwezi kwa cyenda nzabagurira. You the dogs. Alright. Cyumushaka imbwa. Good. By the way, Ase. if I get you the dogs, Asa mbaguriye imbwa. would you like to give to them? Muzazita ngo iki? Buy a big one for Hako papa natuzatugurira imbwa. Zibaho shikaruzengo. Reka karava bavuga. Please don't mind him. Ata nemu bite umuve kubintaza. Just tell me the names you like. Mumbwire imbwa muzazita ngo iki? We'll call them a boy and Bobo. Imbwa zacu zazita Bobo imbwa ndi twite a boy munyaza boy niko niyo mazina yabyana bitoya. That's beautiful name. It's cute. A boy and Bobo. Amazina ya a boy na Bobo niyo muzita imbwa zanyu. It's alright because of the names you've chosen to give to the dogs. Akuvale amazina mwisi imbwa zanyu nta kibazo. Make sure I get you the dogs. Ariko se muzanye gutse mbagurira imbwa. And we should be leaving now. Yeah. Alright. Okay, reka tujye mu nama. Make sure you clean those seats properly. Kandi namwe mutunganya aho hantu gose muhatunganye neza. Over here, I want the entire place to be Mukiye gose muvane murayi mu nzu hose muhatunganye mukorope igikoni n'ahandi hose mukorope. compound. Okay? After cleaning the compound, wash all those cars. Nimurangiza ngaho hose mukorope no hanze mukubure n'igipangu rwose nako n'imbuga yose mwoza na modoka yose mukomeye rwose muhatunganye. Because I am coming back home with high caliber visitors. Ariko ngiye kuzana n'abantu b'abashitsi bakomeye baba makarabura arenze high caliber visitors. I don't want to see any dirt outside there. Ntabwo nshaka kubona umwanda uwari we wose hano hanze y'inzu murumva. Sweethearts. Yeah, filimbe yamageze muri ihangana. Rwose abantu zasepfuye gusa kuganya karavamo. Yeah, sasa ngako bakaje. Excuse me. Iyo mva ngubwire. I don't know which is which. Ntabwo se umwe muri ngako kumwe murasa mugagira ngo muri ntobo meze nk'intoryi. Believe I didn't hear it very well. Hako mwabikora kimwe. If you said Ni that gute wa ukimwa binaze ngo muvuga ngo twibaza amazina yacu bazahita bazatwitirira imbwa. we named Bobo and a boy. I said Imbwa ngo bayita ngo bobo indi bayita boy no nabivuze. Will you do about Sasa urankora iki se nabivuze. mosquitoes? Reka n'ubundi mwebwe muri imibu nta nubwo muri imbwa gusa bwo muri imibu. we're still talking about giving our names to dogs. Ndacyavuga kwita imbwa none twese ko turi imibu. Mosquitoes, eh? That is exactly what. Reka koko muri imibu muri hanyuma y'imbwa ngo muri imibu muri nshwejegira. That doesn't bother me because Muri amasazi. one way to kill a mosquito. And there are so many ways to kill a rat. Umva nkubwiza uko twira ngo turi imibu twe turi imibu kandi imbeba zifite hari uburyo bwinshi bwo kwicimba butandukanye. By the dogs, we shall know whose name they will bear. Uzamenya byanga byo kuna hagati yacu na namwe ninde mbeba ninde mbwa. Neka, forget Filimira. cockroaches. Let's go to the video club. and- Muvandeke zinyenzi twigendere va ku nyenzi n'ibishwiriri. Nonsense. Bacaho. Ngeze muri rwose muri angana nafashwe n'isepfu gusa mukangira vamo. I was going to buy two female dogs.
One will be a Nena, and the other will be a Nick. bareke umunsi bike tuzagura imbwa ebyiri z'imbwakazi imwe tuyite nena indi tuyite eneka filimi iraha rwose mugeze ko bagakubuye bafite akazi kenshi byinshi ko gukora byose ngo bucura rwose aba yarushye cyane ni umutoya bangwisa boy n'ugeze undi ni bobo mazina nga bobo na aboy mugeze bagakubuye imboga yose bayikubuye babisimbwa babishwiriri imbeba nibyingezo byinshi rwose bako babita ni nk'imfubyi aboy I'm really hungry. rwose nyenda babaye Go to the kitchen and eat. rwose ngo mfite n'isanyere kujya mu gikoni tujye kurya Didn't you see those witches? ntabwo abonye ko bari abapfumukazi ziriya nshinzi kazi zafunze igikoni byose urwo ruzi no gutukana Do you think they will leave the kitchen open? cyaka yabisambo kazi bibari abatindi basaga bafunga igikoni Those girls left the house without bringing out our food. usko rwose bazivugishwe bafunze no kudusigira mu byo kurya ko bakaje kuko bwangeze ngaho rwose ne ebyiri dore nabo amabondo bafite amabondo impfu ndiko amapinya Live like that without bringing out our food. bari gute mwafunga mudusigiye ibiryo Your house girls are what? You girls think you are smart. nako mubikeka nkuko muri abanyabwenge shashikana ziba Anyway, who told you boys you have finished? Don't you have eyes? Uva. That the whole company. Dore turanje akazi kose none tukabuze n'ibyo kurya See. ngaranje akazi kose uyavayo ngeze kubarangije akazi nawe ndebere filimi ngeze nuguhimana za hakuno batatanya gusa mugeze umwanda What are you doing? bakubuye mugeze nako batagize ngo bwese utangiye kwanduza hano bakubuye The compound is dirty again. Don't say